Ubu ni ubusobanuro bw'amwe mu mazina twabajijwe n'abakunzi bacu. Nawe niba uzi ko ari izina waduhaye ukaba waradusabye kurisobanura, urasabwa kureba video ikarangira kubera ko batubajije amazina menshi. Ushobora kuyihutisha ugasanga izina ryawe uraribuze. Nk'uko bisanzwe aha ngaha ngusobanurira izina nkakubwira ni bande baryitwa, rikomoka hehe kandi risobanura iki. Guhaye ikaze kuri Iyungure BTV, gushimira nawe udahwema kubana natwe kandi ngusaba gukora subscribe niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel. Mu gusobanura ayo mazina yifashishije urubuga www.thebump.com. Umukunzi wacu yatubajije izina, ubusobanuro bw'izina Avier. Avier ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura Imana ni Data. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Paola. Paola ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri Itali, rikaba risobanura guca bugufi. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Nora. Nora ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri Irilande, rikaba risobanura usobanukiwe cyangwa se uzwiho ibintu byinshi. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Jolika. Jolika ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri Germany, rikaba rituruka ku ijambo jolly, rikaba risobanura umwiza. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Owen. Owen ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko muri Ireland, rikaba risobanura indwanyi ntoya. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Seil. Seil ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Ireland, rikaba risobanura utunganye. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Nabil. Nabil ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Bataliyani, rikaba risobanura uwavutse neza cyangwa se umutwe. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Aziz. Aziz ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura imbaraga cyangwa se uwubashywe. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Krisha. Krisha ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bongereza, rikaba risobanura ukuri. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Elvire. Elvire ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bafaransa, rikaba risobanura kwishima cyangwa se igishimishije. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Oxela. Oxela ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Germany, rikaba risobanura icyubahiro n'icy'Imana. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Alice. Alice ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura uri hejuru cyangwa se ufite imbaraga ziri hejuru. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Willy. Willy ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko muri Germany, rikaba risobanura umurinzi cyangwa se uwifuzwa. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Chris. Chris ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura ukurikira Imana. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Louise. Louise ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bongereza, rikaba risobanura indwanyi izwi. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Diane. Diane ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri Romania, rikaba risobanura igitunganye. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Theoneste.
Theoneste ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Bugiriki, rikaba risobanura umunyamahoro. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Divine. Divine ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri Latin, rikaba risobanura icyo mu ijuru cyangwa se icy'Imana. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Eldana. Eldana ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Taki, rikaba risobanura uwagutse. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Paino. Paino ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura ukiza. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Colette. Colette ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura utsinda. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Elise. Elise ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura amasezerano y'Imana. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Gemma. Gemma ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura icy'agaciro. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Aviana. Aviana ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Latin, rikaba risobanura kubaho. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Amala. Amala ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri Latin, rikaba risobanura kurama. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Bianca. Bianca ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri Itali, rikaba risobanura umweru cyangwa se igitunganye. Undi mukunzi wacu yadusabye kumusobanurira izina Eloha. Eloha ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura Imana ni urumuri rwanjye. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Hope. Hope ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bataliyani, rikaba risobanura icyizere. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Esther. Esther ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura inyenyeri. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Genevieve. Genevieve ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Latin, rikaba risobanura umugore w'umuryango. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Bria. Bria ni izina rihabwa umwana w'umuhungu cyangwa se umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Itali, rikaba risobanura Imana niyo mbaraga zanjye. Aya niyo mazina twabashije kubasobanurira uyu munsi, wakoze cyane kubana nanjye. Nawe niba wakunze ikiganiro ntukagende udakoze subscribe. Bye bye, ndabakunda.